uthi ngase ngithawu sibanibani uvumelana ukuba inhliziyo ikuvilaphise na angisavami ukubona ezinhlanganweni wayesethi oh baba ngiyabambeka ngibanjwa izinkomo ngibanjwa izimbuzi nabafana bami basebancane manje angikwazi ukushiya lezi zinto ngize endaweni kaNkulunkulu wayesethi baba cha zonke lezi zinto ezibalayo ziyedlula zinamsebenzi umuntu akangabanjwa yilezo zinto abese egcina engezi kuNkulunkulu ngesinye isikhathi bokushiya nje nakumakhosikazi akho akubhekele nakubafowenu uhambe uye kuNkulunkulu base behlukana ke ubaba nalomuntu ngaleso sikhathi lo muntu ke bathi waye umuntu omnene kwabuye ukuthi noma kudlula abefundisi emzini wakhe abahlabisi noma imbuzi noma imvu waye umuntu okwazisayo ukuphatha kahle abantu ubaba uthema esembuza futhi kubantu bangakhona bathi cha uyabonakala einkonzweni mhlawumbe zika 23 uyaba khona uthi ke kwadlula isikhashana kwase kufika umfowabo wathi baba njengoba ngilana nje ngizobika umfowethu ugula kabi angazi noma ngiyomfica esekhona yini hawu wenze njani na wathi cha ugwazwa isibhobo manje lesi sibhobo simgwaza kabi uhlanza negazi wayese hamba ke lo muntu esephinde emva uthi kubaba kwadlula isikhashana wezwa ukuthi lo muntu akasindanga uthi ekuthenga elilanga kwasekuqhamuka amakhosikazi akhe lo muntu amabili wayenamakhosikazi amabili engakahlambuluki esagqoke ingubo lezi base beza kuye ubaba wayesebuza ukuthi nizosondela kanjani ngoba nihlambulukile na kwase kuphendula lo mdala esethi cha Nkosi sithunywe umuntu wakho uthe asiboza kuwe noma sinje ubaba wayesesukuma la ehleli khona eseyakuboke kulabalobokazi wayesekhuluma ke lo mdala wathi baba lo muntu wakho uvalelise ngezwi elibuhlungu uthe ucela ukuthi umfune umthole ngoba ahambe bese kuba mnyama indlela angayiboni wayesebuza ubaba ukuthi okukhula kukhulumile yini uthe isono sini lesi esenza ukuba indlela angayiboni uthi ke umkakhe uthi wathi mayihamba uthi kwase kuqhamuka uyise omzalayo wakumuntu oqotho kakhulu uyise omzalayo uthi hamba noShembe mabefika phambi kwakhe kwase kukhuluma uyise wayesethi wena awuzungena phakathi kwethu ngoba wawayihloniphi imizi yabanye abantu lo muntu kwathi ngokwandelwa imfuyo nokuba nazo zonke izinto nasemasimini kwakumuntu okhuthele wayalime abe nokudla engaswele lutho ehamba ezelusela la phakathi kwemizi yabantu kanti kuvakashela idimoni likaSathane wokungayihloniphi imizi yabanye abantu uthi ke waqhamuka phambi kwalabo abantu basezulwini
engcolile buso bakhe benyanyeka kukhona ukungcola okwehla ebusweni bakhe wazibona naye wayesethi kuyise ngeke ungene phakathi kwethu ngoba wathi ngoke lokhu ukuvilapha kwakho ukungayi einhlanganweni awabe usayihlonipha imizi yabanye abantu kungakho ke sihlangene la sihlanganele ukuzokhumbuzana ukuthi thina sinabantwana bakabani ubaba wethu yini ayithanda ubaba wethu yini ayengayithandi asihlanganele la ukuzokhuluma zonke izindaba ezingenamsebenzi namanga isono esikhulu esiphakathi kwamaNazaretha amanga abantu abembatha ingubo emhlophe bembethwe idimoni elibi lokukhuluma izinto eziningi ezingesilo iqiniso nabangazazi nje akhulume umuntu azajuluke wathi babilanga mawuthi uyambuza ukuthi wake wambona yini azambone nje sibonakalisweni akhuluma umuntu indaba enkulu engafanele ukukhulunywa uye okungafanele ikhulunywe uye akhulume nangezindlu angazi noma ezikamayekisa noma engabani lezindlu akhuluma ngazo kodwa khuluma chaza azajuluke khuluma amanga uNkulunkulu sengathi angasikhumbula ke singamdumaza uShembe uShembe uhluphekile kakhulu engashushwa ukweswela wayengaswele kodwa umphefumulo wakhe wawukhathalele thina engenandaba nazo zonke izinto zomhlaba ekhathalele thina nje efisa sengathi njengoba siteli ngesibahle sigqoka ingubo emhlophe sengathi ngabe sonke isikhathi sihlala sinje singamhlubuki singathathi izinto asifundisile zona sithi ziyize singasho ukuthi kuncane lokho ngakwephula nje ngoba usathane uyangena phakathi kwabantu abanjengathi kanje ahambe ngqongqoze inhlizweni zethu eqomisa esibuza ngabanye ukuthi usamthanda uNkulunkulu na usagcinile yini lokathi gcine kanti isiphuphuku yini wena awubaboni labo sibanibani nosibanibani beyithokozisa ngalokhu nalokhu wena usaloku uhleli kulezi zinto owayifundiswayo wehluke ngani wena kwabanye abantu kuba ke inhlanhla yalabo nalabo abakuhlakaniphele ukubona ukuthi sengingena engozini umuntu enze indlela yokuba aphephe ziningi indlela zokungena ekubini kwesinye isikhathi uye ungene ngokuthanda umuntu othize angene ngaphakathi enhliziyweni yakho lo muntu ke uzawuthi maye ngena umoya okuhlubuka ahambe nawe ungabe usambona ukuthi usiyalahleka manje nibothi manihleli nihlale ngokukhokhelana amen ngesinye isikhathi uthi baba ekhuluma noma
mayikhuluma nabo kuyena babe yingane zakhe uthi ninamantombazana mani ihleli nodwa nibovama ukuliphatha igama lami ukuze usathane angahambeli phakathi kwenu nami ke ngiyanabela leso sinkwa amen ngoba isinkwa sokuphila uma nihleli njengoba ningena nje nibothokoza uma nikhuluma indaba kaShembe uma ukhuluma indaba kaShembe ungayizwa nendlala ungomi uphelele uzwe ukuthi ngiphelele manje lento engikhulumayo ihamba ngaphakathi kwegazi lami lonke nengqondo yami iphelele kuyo noma kufika ukuhlabelela uhlabelele mafika ukusina usine ngomphefumulo nangenyama nangakho konke wenzele ukuba amadimoni angajwayeli ukusondela eduze kwakho indaba kaShembe inkulu ayikabi bikho into esike sayibona engangendaba kaShembe indaba kaShembe ayipheli njengoba siyikhuluma nje siyawuze sihambe emhlabeni sishiye khona yawusala ikhulunywa noma sesingasekho njengoba nobaba babeyikhuluma abahambanga nayo bayishiya ngoba yifa labantu abathanda ukuphelela kuNkulunkulu uma ke uNkulunkulu enilethele lelifa lasezulwini libambeni ngezandla zombili ningalibambi ngasandla sinye ngoba uma uliphatha ngesandla sodwa lizokuphunyuka uzothi uthi uyasivula isandla uthole ukuthi awusaphethe lutho ningavuma usathane angene phakathi kwenu niboze xwaya izinto ezilwa noShembe nabantu nje abakhuluma ngokunganaki uma bekhuluma ngoShembe nibo besaba uShembe akalingani nalutho akekho nomuntu waba njengaye akazange afane namuntu uthi wangibiza Nkosi ngezwi lakho ngasuka ngakulandela ngashiya konke ngashiya konke nemfuyo yomhlaba ngayishiya lokhu kuhamba kwasekuphakameni sekuneyinsuku eziningi kukhona nabantu abathi bayabhala ngakho imvama baye bakhulume izinto ezingaphandle abakwazi ukungena emongweni wakho bakhulume ngakho ngoba abantu basemhlabeni bayehluleka ukukhuluma ngomoya oyingcwele ukukholwa kwabo kulula ukukholwa kwabo kuhamba nokungabaza ngaso sonke isikhathi wathi mawuShembe ephilisa abantu ngezwi phakathi kwabo bathi uphethe isalamusi akekho kodwa wake wasibona lesisalamusi nowake wathi mephuceni nasi sibone ukuthi uzokwazi ukubathandazela abantu baphila akekho abantu ke labo basemhlabeni into kaNkulunkulu abaze bayibona ngamehlo aphelele
ngoba iyinto ejulile ecashile. Abanye uyathi uNkulunkulu mayemphe into akade icela aqala dawu mhlawumbe kuqondene nje bengivele nje sengizomthola umntwana awu suka sengaze ngithi ushembe hawu hayi nangu nje noma sibanibani wamthola engazange aye kushembe. uShembe wayephethe yonke into yasezulwini akancintshwanga lutho ezulwini wanikwa konke nomoya ingcwele wayewuphethe wawukhona. Kwakukhona isikhathi esiphambili la ubaba mkhulu ukwakuthi abantu mabesentabeni yasenhlangakazi athi namhla kuzoba khona inkonzo yokuthula bakhuphuke bonke abantu bayentabeni fike kuhlale kulindwe njengoba bayazi abantu abake babona ngesikhathi kuseneyiguli ukuthi kwakulindwa kanjani kwake kuhlale kanjalo nje abese abemukelisa lo moya oyingcwele abanye bawubone abanye bangawuboni abanye bawuzwe ukuthi khona into eyenzekayo. Uthi umfundisi uMngoma wathi mayengena esangweni lomuzi wasephakameni uthi wezwa kwehla umthwalo lapha emahlombe akhe uthi wawuzwa lo mthwalo uthi dinsi wembuka wabona ukuthi sonke lesisikhathi ngihamba ngithi ngiyaphila nje bengithwele umthwalo osindayo. Uthi kodwa wathi mayengena kuleli sango lalomzi wawuzwa lo mthwalo wehla emahlombe akhe. Nathi sifanele ukuba uma siphambi kaNkulunkulu sizwe ukuthi khona amatshe ehlayo emzimbeni nasemoyeni nasengqondweni zethu. Ngoba uma singezwa lutho siseduze kakhulu kokuhlubuka. Uma singaboni lutho sizoba yifa lesono. uNkulunkulu kufanele simuzwe nephunga lakhe silizwe ukuthi leli phunga elikhona elokungcwele. Amen. Abantu abamaNazaretha abantu okufanele bahlale behlambulukile ngaso sonke isikhathi ngoba izinto eziningi ezinengekayo uShembe wathi abaphume kuzo. Uma uzizwa ukuthi awuhlambulukile ubozibuza ukuthi ngihambephi nginyathelephi. Uma uzwa kunamaphungana angemahle asondele eduze kwakho uzibuze ukuthi unyawo lwami linyathelephi bengihamba endaweni enjani ulimi lwami likhulume kanjani izizinto zakho usoleni noma ufikelwa ukusola ungabomsola uShembe ungamsola uNkulunkulu. Ungameyamanisi nezinto eziningi zomhlaba akahambi kulezo zinto. Ningalibali ukuthi njengoba sihlangene lana nje sihlanganiswe indaba yomuntu ongabonwa. Lo Shembe sikhuluma ngaye akusiye umShembe obonwa ngamehlo enyama kodwa abantu abanamehlo omphefumulo baye bambona. Abangenawo amehlo omphefumulo abamboni. Indaba yenu
isekusithekeni ngoba isihlabelelo senu sithi sifuna indlela ekhaya sisho khona lokho sithi sisihlabelela lesihlabelelo sibe sikhona nasembethe yona ingubo emhlophe yakhe ushembe kodwa sithi sifuna indlela ekhaya ngoba silwa nesono esifuna ukudla umphefumulo yethu silwa nokuthi singazingcolisi angathi uNkulunkulu uma esibizile wasibizela phambi kwakhe sitholakale sesinamaphunga amabi sesingcolile umkhokheli lo oyingcwele ahlale ekhona ngaphakathi kwethu amen akhokhele nomaphi noma uhamba wedwa noma usesihlane noma usendaweni enjani uthi mawunyawo lwakho lifuna ukunyathela esonweni asheshe afinyelele kuwe ukukukhumbuza ukuthi cha wena awusiye umntwana wakuleyo ndawo umsukunyathela lapho nawe bese kuyavuma ngaphakathi kuwe ukuba usuke endaweni engalungile singahlangani kanje kanti sihlangene ngokukhohlisana sihlangene ngokuzokwakha udumo olungekho sihlangene ngokuzokwakha udumo olungalotshiwe ezulwini uNkulunkulu mayesiqoqile wasibeka kanje akabe khona phakathi kwethu amen sithi masilwa nenhliziyo asiphe amandla akhe asezulwini okuba siphumelele ukumnqoba uSathane amen Vuthelani ixilongo Nawatsheleni
Sengathi uNkulunkulu angaziveza phakathi kwethu. Simbone. Singahambi nje abantu abasibukayo bacabanga ukuthi uNkulunkulu siyambona kanti sihamba nje ngokwethu. Ngoba sizawugcina sesiyabakhohlisa. Sawugcina sesiyabazenzisa. Sikhulume into sengathi siyayazi kanti cha, asiyazi.
lo uNkulunkulu kaShembeke selokwehla ezulwini abantu abalihloniphayo izwi lakhe bayambona abantu abayigcinayo intando yakhe bayamuzwa abantu abakulandelayo ukuhamba kwakhe uhlala njalo eseduze kwabo. Amen. Sengathi uNkulunkulu angasenza siphelele. Amen. Uma siphelele siyawubonakala naseyindaweni esiphuma kuzo. Ngoba kufanele mase kuthwebizana abantu bakaShembe bazothandaza. Ube khona umehluko. Ngoba owethu uNkulunkulu uhamba nathi ngesikhathi sonke. Akusiyena uNkulunkulu obhalwe ezincwadini kuphela. Bese nithi mase nifundile nashiya lapho naye asale khona lapho kulezo incwadi. uNkulunkulu ohamba nathi. uNkulunkulu okufanele emzini yethu masihlezi abe khona. Amen. uNkulunkulu ukuthi masihamba ezindleleni noma ngabe siye emsebenzini abe khona. Nalapho usebenza khona umuzwe uNkulunkulu omkhonzayo. Ukuthi ukhona la ngisebenza khona. Kunabantu abasebenza engozini. Abaphatha imishini emibi elimazayo. Kodwa uma unalo uNkulunkulu ehamba nawe ngesikhathi sonke uyaphepha. Amen. Uyakuvikela ezintweni eziningi. Nezinye izinto ziyisale zenzeka sewedlulile. Uyawubonge bani? Uyawubonge yini inkosi ngiyabonga ngoba ungiphephisile. Lokhu kusebenza kwami okuyingozi ngibuyile ngingenalutho. Niboqaphela lokho. Nivame ukumbonga uNkulunkulu ekuvukeni nasekulaleni. Amen. Nakuyo yonke into eniyenzayo. Noma uhluphekile. Bokwazi ukuthi ukuhlupheka into yawo wonke umuntu. Mawuhluphekile uhluphekele uNkulunkulu. Ungamsoli. Ungasho ukuthi mina Nkosi awungithandi uthanda usibani bani. Cha. Uzibike uthi Nkosi uyangibona yini ukuthi ngihluphekile. Noma uzizwa ungathi ungcolile unecala ukubuza uthi Nkosi uyangibona yini ukuthi ngingcolile. Nkosi ngigeze. Ngihlambulule. Ngifanele ukuba umntwana wakho. Asiyubuye sibe khona esinye isikhathi. Esedlula lesi sikhathi esikuso. Sokuba sikhokhelane. Sibuyisane sifundisane. Ngoba ukuphila komuntu akwaziwa uye kwaziwa uNkulunkulu. Uma siphambi kaNkulunkulu ke engathi uNkulunkulu angasipha amandla. Asiphe nendlebe enhle yokulalela sizwe siqonde. Amandla okuhamba phambi kwakhe ngokwethembeka. Nangobuqotho nangokuzethemba. Ningahlali emunywini. Ningahlali ekungabazeni. Nihlale niphelele kuNkulunkulu. Amen. Mayinibheka athokoze ngani. Amen. Ngoba nina niyingubo yakhe. Yokuhloba. Ma uNkulunkulu efuna ukugqoka kahle abukwe
wembatha nina abese phuma ayekuwo wonke amazulu akhona athi bukani naba abantwana bami engazikhethela bona abenza intando yami lesi sihlabelelo esithi ngiyakholwa kuyise onamandla wonke le ngubo uShemba akhuluma ngayo yini leyo manje ke ubani phakathi kwenu ongathatha ingubo engcolile agqoke abesethu swentile abesethi abantu abambuke akekho noNkulunkulu eke ma efuna ukugqoka akangasweli ukuthi uzogqokani ngoba nikhona nina ningazingcolisi ningazingcolisi nikwazi uShemba ngakufuni nikubalekele nikugweme sengathi ke lokhu kuhlangana kwethu kungangaba okwethu kungathi ngaba okwakho Shemba lokhu kuhlangana kwethu akulobe encwadini yakhe engaziwa muntu lokhu kuhlangana kwethu singakulibali sikukhumbule nangelinye ilanga ukuthi uNkulunkulu wake wasihlanganisa kulomuzi ngoba kukhona into afuna ukuyenza ngathi esingayazi angifuni ukunikhohlisa ngithi ngiyayazi cha kodwa umoya wami ufikelwa ukuthi njengoba nilana nje khona into uNkulunkulu afuna ukuyenza ngani amen sengathi ke uNkulunkulu anganenza nivume ukuba enze leyo ntando yakhe esingayazi ngani ngoba angazi ukuthi unikhethe kanjani mhlawumbe aniboni emva kweinsukwana ngizoba seningangolwandle kodwa ke ngiyathanda sengathi bangathi ma befika abafowenu nodadewenu laba bezayo bezwe ngani ukuthi lokhu nalokhu sithema uNkulunkulu esiqoqele lapha savumelana ngokuthi akubuyelwe kukho amen ningagajwa udumo oluzayo lunganididisi lunganixabanisi noNkulunkulu amen ningakhohlwa lutho esilikhulumayo la ningabi namahloni nokubashela abangekho la phakathi kwethu manje ngoba uNkulunkulu njengoba ngisho nje ngithi unehlusele ukuthi nina azovuselela izikhuni zomlilo wakhe ngani kuthwaleni ke lokhu kumthwalo osindayo kodwa kuthwaleni noma kunjalo amen akanibizanga uNkulunkulu ngoba niyingcwele cha umkhethile nje phakathi kwabafowenu nodadewenu nobani kodwa lokho anibizele khona nikwenze ningabi namahloni ningesabi ningalingisi lo muntu ebesifunda ngayo ngoba akukho ukubalekela uNkulunkulu njengoba esenikhethile nje unikhethile amen ingoma yekhulu namashumi ayisikhombisa nesishagalolunye 179 inkosi kuthi ukuphakama kuNkulunkulu amen